Malompoi Allah Ta'ala taina karain pasangalinna Allah Ta'ala jimasin ni puji sibatulino magi anni alloa amuji ngasin tamatappu matakabiri apa kalompo mangiri iya karain kami nangkam maya taina karain rapanna taina sampat juluna karain ikat teji kusomba ikat teji karengku papalat tulungi ikat teji karengku pakku siangi ikat titun jikareng masar rolong muruk mangamasiang risikuntu mahallu bati pak jarita tena kulleku tena ton terasakku basangalenna ikat jikareng ang kulle ang gaukang ikulleta ang kairokang erutta natina sauhutta gesaraki alanga appas sulapa lolong bunina runtungi langika ancur ki buttaya ancur ki pulanga namatanna alloa punna nakana ki naninga niat karain pasangalinna ikat ti karain angas sengi rahasia tacakkoa ilalallino ilalan tamparam maluaraka ikat ti angatur ki sikam matallasak najubuka kaluaraya buttaya siagang ikat ti karain angatur ki sikam matallasakna jangan-jangan iya niya karyallaka pokok kana ikat ti karain angatur ki singkam matallasakna mahallo bati pak jarita iya mi anne kenang kana sila bila bitna bicara ampirasi atinta tarra ribarambanta ampa boyang nyawata ammantang ripak maita ampa katekne nyawata nasulu nyawata san rampang kunci panjungke kana ri allo malak biri ka anne salak biri kaniak kanta sirrungang malla ilalan rillana Allah Ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd karain dina kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna nungam butti pangain kuri iya arinna mamiri anne kamman sabu ilalang salawa Allahumma salli ala Muhammad kita rima ikaring salawat papaga tinggiku mangiri iya nasaba iya jisuro papabat buta koro lampain tinggi tojenga lampalannya kisalaya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd anne kamman yang ngasim makibat turi tanpa ka anne ampada lekang ya tinta siagam batang kalinta cik nom masing atinta kuntu cik nom majik ni zamzanga lanyim masim pingkiranta kuntu lanyinna angin bari basaka tekne masim nyawata tangka sak masim pak maita an rapikang ya anne alloa hadirin anne rimami saranna umma'na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risikon tupunon bonena linoa ri appa kasulapa sangkon tumami saranna baniya ri rumunna ampa menrongi bilang iya ampa mebere kila pisikna budaya ampa gesonge langit tujuan lonjona mana angin tama sarrip pamirikna neko kayu tama mungkiri ramang tak lalu dodong monconga iraya aminting akka jampuli tamparanga ilau sinassarat taniya bombana landringi pinawanna sa'ra takabiri papa kalompuri Allah Ta'ala apa jika nanna kita lalu nakan yakki sifat takabburuka nasabah antu sifat takabburuka anggi sar kita kabiri Allah Ta'ala jasitana aja takabburu iya ji masarro kuasa iya ji angkai rokang irokna ikat titina irutta tina todong kulleta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd tak besar mimatanna allo wa iraya sangkam mania maki anne kamari allo tanggal serena bulan sawwalaka dingin pak maita nasabak niatna mo aboko tuan anta apalakana mitaraweta na lampa muka dot dan narita nabogoi maki masim puasata kala kui umur kasari batang punna nirapikang umpai rumanan labat tua mai dikajari yang kamai yami anne hadirin nagasimoki tasungi
dingin-dingin pak maita tu guru jik nikmatan lan riniakna ni urangi dewasa likba Allah doa sarik batang kijallin sai bering masim baris niya kari dalle kanta nagi saile imangi rikairi kananta asani na tahu ki boya-boya ri pak maita nasabak jai ri pasimbang enta asip pamempuangi jaki ri pak lapas sang Allah doa nagi si jamatain nakam manisaring dikasih injai kamu na palak di mana asib bonga-bongai injaki ri bulang Allah doa asikat kali injaki subangi mingka anni alloa tena miki jini muri-murina tena miki langere sarana muak-muak namami tak bayan dipat cinita nasabat niya miak limbam bak liambori ak lampa tamas saile jammem milingka rianja nasole mumakam buk kayu narapik miak jalakna ak lampa mutamam muterang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apiali miak tinta angkana besinya manna mabilla ini aja tayangan mingka tahu matia lingka karianja ikat imami lana tayang palakna anjaya apa sisakla tusingai apa sibogoi tutina lekba asila leang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Umma Islam malakir kungasem mania kahadiri anni Allah angin bolongi pangurangi apa monagasin dingin-dingin pak maita punna kiruntuk kio rangi nek ba Allah loa kio rangi mi pangainna tau tuata tak bayam mi ammutir palajula-juna anatta kio rangi tomi pammalin-malinna burak nenta iyari kabay nenta riwattu tallasakna inja kio rangi burak nenta iyari ka anatta niya ka ansom balangi tallasakna ribori marain imang kana tanga dolanga nairi angin na pamappasak bombang ni gulun rigal rujik ni tinaya sandakana tanah asim pak rasangang apala na pasingkai ribut ta apa sallallahu tasingka dingin-dingin pak maina bengkorok nakku kuring-kuring cinna asicini asidok romata bija pamanakana mana si Allah japuna tena kullianna tallungallo ak kuring-kuring itawa lampa belaya riballana nabatuinak kusanna seere bapak iya reka amma rianakna iya misabak narumba mo pak jempam majarrita nabangka jik nikmata manakutta anni alloa sanna sikali kilomolomota nanoloki pakkasia dingin-dingin niya mo kicini seere baini ammem putas sungengi nakeri jik nikmatana apa susur yang acak dina siagan niya pole anak-anak ringi-ringi apalak duit belanja mingka apalah nasariangi anak-anak kataina mi buraknin dalam pak boya-boyangi tu guru mi pangamasian nari anakna dingin-dingin pak maitna amat tijik nikmatana naurangi panguranginna burakninna riwatut tallasakna ija tena nalek pak asitumpat-tumpat kana rewasa silipurana dan rikamana mi anjo kinang iya kimak rinsi bawang-bawangi asikatu tuilalo kitope istisassa mole-mole sabah tena antu parekana malulua Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Rerangi atinna ikukang amin tengah bangking kiti tak muri-muri si bengkor simpung pak mai erotongi rannu-rannu nan nompukan ngampak risikna aceng kemi ikukan ribiring arunganga na kokok-kokok bibirikna na isu-isu urusukna na palatok-latok karamel limana amal-amal mami matana ikukang anjanjangi paranna anak-anak baju beru nirurungan rimanggena na palapa mi matana ikukang barangnya tonji na cini muak-muakna anrom manggena mingka apala na cini kania mi ammuteran tau tuana adundu mami ikukang nana keri nikmatana ikukang na janjam baju pedana nana tagal saluar kekena nanampa nikana nakana ripak maina kadeknya ija pamanggeku na balian tonjak baju beru kadeknya ija pa ammakku amma kitonja saluar beru apa mau nalari ikukang mangiri purinana barangnya tonja pangamasianna purinana makana mi ikukang mangiri purinana oh purina kimaya nakilakyo papa kimaya nakilakyo amma mingka apa papualinna purinana ikau mi antu anak cilaka anak patula-tula alam pemogoan rini gasing kay nakis sedillan pula
bacena parruna lapungana alangir kisarana purinana apa mau nalarian moloko pak main na ibukan nana kimbolon nakku dingin-dingin dia makna sanggena nabatui minaraka kuburu na makna nanampanakana oh amma bukan tujim main nakirin yaknu mo ambogoya oh bapak bukan tojim mainak kirin ya anu mulingka purinangku jela kupatan roi na iya mutam maling-maling Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu ribuan laknat tongis selapung kasiasi atau amirin rimpong ngakna anjanjangi tahu asirurungang masing-masing ammah ke pakaian beru kamma mami tu di basa-basai je ini atinna pung kasiasi dingin-dingin pak mainna erot tongi asirurungang mingka siri-siri kiri pakaianna niat tonja bajunna mingka panyalingan batu di tahuwa apa titomi pole patampena dia mi angkana lamballi baju beru lapung kasiasi kaman na umbaram bubu sukkan rena tagannat tasirapi niya nakanda rialloa tena ribangia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tau kamanya mi anne saribatang asiratan dipatuguri pangamasea ditanrui pasidakka ni bagai jakka pitra rannu yatinna tene pamaina punania kiatan roi pasidakka naurani sanggena rianja pamadikinta ria min kasih balikana dosa ki antukina punania anak bukang tau kamase di pak rasanganta natena ni patuguri pangamasea natena ni bagai jakka pitra sanna ki kanan-kanan nasaribatang punna ki baliam baju beru anatta nagi balian tong tau bukan nia dari pak rasanganta pinak natongi tau kasia-sia punna apalluki nani pallalangan tong tau kasia-sita narampe karing Allah subhanahu wa ta'ala ilalang kurangan malabirina Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 3 ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin nuasengi tau abura-buraya di agama iya dia mi antu nainya itau bukanga siagang tau tinaya nasare kandre tau kasia-sia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd paralui masing kisadari di kalenta kita anak pemaga baji-baji di makna sana agamanya tojengi iya dibaji di pamentengi kita ya lalu makrin tuli nama goda setan napaka belem-belengi setan nasabab pilak mangiang allo pilak lompoi paka belem-belen na setan na ajari moga sentuh si balat tas siaga ngakana tus si gantiro tas si pamanikangi asti tindran tuka tasi pangaliam pepe beser anak-anak na pantamak kita ulumpoa mintu atulina beseri tomi matoana niat tomo gasingana andi nadaena anak namanggena pindu na cikalina kamanakan na purinana asi ijak kalewang asi bucu alupa dengka asi pamubukan badi asi kanti sampoke si asi panyungkiam barambang asi pakantorang hakim na jaksa asi panaikan di pokok-pokok tinggia nasaba asi paboya-boya ini barang-barang napas salah siatik ja tanpa silama ja lipa silama ji lipa sikeke ji bayau si batu ji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd bahkan serea-rewa saan carita yang kana niat tomo ana tina mo panganggakana mangiri am makna hadirin jamaah Idul Fitri tulu pakalakir kungaseng iya mania kahadiri anne kisaya nyata yang kanaya di sereang kampung niya mo sere amma ammantan riballana asiagang ana si tahu-tahuna nasari mi anjo anak-anak ari ni kana hamang sere waktu anjo hamang mange ya sikola na nagalupai kan re bari basakna di waktu nya ana mo na cini amma na bokon na ihamang na irangam mi anne ana na ihamang kana galupai bokon-bokonna mange ri sikola iya mingka anjo waktu hadirin ihamang asyagangi urana nakana leba urana sinturka kalana nakana anum picco matana kau ammanu apa mo napasambila mo anjokan reni rangang iri ammana ihamang nasabak ngali-ngali kini pakkanai ammana tau picco ngali-ngali tongi pole amma ki amma tau picco bodo cerita hadirin niya mihaman na pasagalin na pilajara solan na anggap pay beasiswa na nabugoy mo ammana nasabak ngali-ngali kisi pamantangang ammana apa
apa mo nanisari lumo-lumo ari Allah Ta'ala nagappa mi biaya siswa iya sulugang kota pori mi talasanay hamang niya mo bala lumpona niya tomo poli bainena niya tomo poli anakna mingkaan ni hamang lingka mi riyang makna nagulupai mi ang makna ena mo pa malim-malim na riyang makna salona mo alampay hamang sa geniya ki anjonat ko kaanong koryati macinon na ang makna apa mo na alampa ang makna naboya iyanakna ena na jampangi bosi kabusiyang allo kalloang nasabak nakpuna mangiri anakna ande amana hamang hadirin aku tak na miritahuwa apatan doritahuwa naku tak na balakna anakna riwattu yare karigau niya na mo na buntulu balakna anakna anne hamang apa mo nak bari salam mo mangiri balakna hamang tiba-tiba tasungke pakai buna hamang na cucun nalek ba ansungke pakai buna mingka anjo cucun nai hamang anjo cucunna anak nai hamang malla kina cini nenekna kapicco swali matana apa mo na aslukan tomui hamang natabang kana cini nasaba amana amintin ridalekam pakai buna nanampalan suna tongko pakai buna hamang tena nakana silama mangiri ang makna mingkala pengamma abarisan langi maka pinduanna nasungke mi hamang pakai buna nanampanakana punna labat tunu jamai appalappa ampaka mallaki anakku lampa mako punna sumbangan jalan upala alle mi anne doika nanampa anju doika hamang natapasiang doika ammakna nanampa kana tom mi ammakna hamang angkana pammoporangana kasalapan tamakkan aku taimbala apa mo na lampa ammakna hamang ammotere riballana angeran loko simpung pak mai pak risibattu ribone kambunna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sere waktu niya mo surah ambatui hamang na anjo surah ka nairangi sepe balakna mangir balakna hamang ternyata anjo surah ka hadirin surah batur yang maknai hamang na baca mi anjo surah ka hamang nakana yang maknai hamang oh anakku hamang sanna kiran nuna nyawaku ambatui pemantangan sanna kiran nuna nyawaku ancini koritenia sanna kiran nuna nyawaku ancini ko aballa lompo masya Allah sanna ki gambarana cucungku oh anak pammoporang anak nasabak ku batui ballanu pammoporang anak nasabak ku pamalla ki anakku rigau niya namun bacaan ne suraka asing yang kana niya malingkari anja mingkan ya sere laku pakasingarang ko hamang angkana rewa sari niya jadi niya ko nagappa sana sambang kayu namata kairin nuleba iya minapasabaki nabuta swali matanu mingkay nakke te alan cinik kolompo nai mata swali apa mo nakusariang ko mata kairingku nasabaan numpukan nganyi pangengku mangiri kau na mangiri batan nakalengku oh anak bila pujim ma'anni mai ang sumbalangi parasangan tinaya mo capana nakupasan rikau nanutia napagabileng-bilengi lino napalingu-lingu lino apa mo nanampa sa salalangi hamang karena ternyata waktu jadi nai hamang kecelakaangi nabuta swani matana na matana amana nasariangi anakna aule repe bayau atina ballianna tumpam minja katina rapunganna taput tasabe atina patukanna lingka karyanja tina pamminruanna dikasih ngaranna anne kisaya mudah-mudahan nakinia tulu angka tutui ruaya tau tuata nasabab punna niya mo alam patau tuata nanampa kisah salalang asing yang kanaya anjur ruaya tau tuata napasabaki kinia antama disurugana kareng Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu anni jamma ngajai mi kejadian tasangka nasabak loy mi tau takkalup peripak rasangan maknan nunganga iya mi antu akhira narampe Allah Ta'ala ilalang Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai 2 alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir makna sana ikat tingasinganne niya makin napak lingu-lingu napak jari anju papinya manta takkalup
luppa mangir itu pak jarita sanggenta niat pakisallan niat sakang antama rikuburuka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tigau kamaya an hadirin miman jai kajarian tappa kajanna riati mingka kiat singi baji ang kanaya situjin na anne ngasing napasabak kibat rigau gau tatunji nakane karing Allah subhanahu wa ta'ala wahara al-fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas napasabak kijaya kapan raka mulai tamparanga sanggen dari darata ngayare kari bontoa napasabaki landri gau yare kapanggau kaliman natunji umma rupa tauwa landrian nami anjo laku pakasingarangki ina namassu anne karing Allah subhanahu wa ta'ala iya namassu ka karing Allah subhanahu wa ta'ala makasih rina iya mi antu anak-anaka hena mo pangadakana mangir taulumpoa bella mi tabit-tabitna buku-bukuna ero magipuriangan na taulumpoa padahal tina nakamma pangajarak na tau pandritata maka ruhana ikat te taulumpoa bella tomi pangamasian tamangir yana anaka maka taluna ikat te anak mudaya bella makibaturi tu pandritata bella makibaturi tau tuata iya menagisenge kitunai saribat tambaineta iya nia keripak rasanganta maka apana ikat te tauloloa tena mo nakitongko ki auratta sanggeligu maki ampakacinika ni auratta mangiri burak-burakne iya te ayya mahramta asengi angkanaya antu anak muda iya rapa ni cammi na ikat te juku punna anjo cammi kan icuno ni cini di juku manasa ni kan rena di cammi pasangalina punna anjo cammi ke cammi garing maka di mana ikat te tau ni tanna ngajari tu pandita di parasanganta te aki gau kanni punna tiai gautta te aki gio kanni punna tiai giotta ajari lalu ki bappa kalewa nana pinawang ki masyarakat kari kampunta maka annanna ikat te padangganga dia lalu kirekongi nagi salai yar ka kirekongi timbanganta kipepe naon literetta pun ikat dalam malli nagi pepe nai literetta pun ikat tela balu maka tujuna ikat te masyarakat kan ajari lalu ki masyarakat tulus sikale tutui dia kisi calla-callai nagitea asi tunai ajari lalu ki masyarakat tuli abulo si batang asi pakalewa asi tampengi punania keketa asi balai punania garinta asi tongkoki punania kakuranganta punatiai kate asi pakamaseyang punania taki pangaiyang tea kisi cerita kodi mingka ki pakalewai punania latat pilih maka sagan tujuna ikat te tau ni tanna ngajari pemerintah ajari lalu ki contoh mabaji mangiri masyarakat ya lalu ki halalangi si guntu iya panggaukan tinaya na halalangi kareng Allah subhanahu wa ta'ala nasaba pan ragi antu kampunta pun naikat te muntan nam pemerintah naikat te pole ang halalangi anju panggaukan na haranganga kareng Allah ta'ala siagan na dita ilang kana ikat tingasing punania tagi pangayang kaya kisi calla-callai mingka kipaka bajiki gastin tawa kay kicalla na ikat tikam matunja punna anne mo gao kana-kana kaning Allah subhanahu wa ta'ala masing kisadari para sangenta napajari mi anne kampunta karing Allah subhanahu wa ta'ala ballatun tayyiban wa rabbun ghafur Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Umma Islam malah birikku ia mania kahadere dari anne waktua mudah-mudahan nanya ngasen jamatang ka saat tinta cino ngatinta naki si pamoporang di paranta rupa tahu nasaba ikat ti anne mahallo pajarina Allah Ta'ala tina kita lepasa dinikanaya panggaukan salah dan ya'namu anne allo palapasanga kipajari yallo si pamoporang di paranta rupa tahu saribat hanta pindunta sepe balata na iya ngasen na taunia kari parasanganta asika tutui ki asingai-ngai ki punnati ai mo ikat sika tutui punnati ai mo ikat singai-ngai inai mami pole lagi tayang pangainna inai mami pole lagi tayang lagi ngai nasaba iya mi anne natakadiran ki Allah Ta'ala taunia kari kampunta untuk asingai-ngai tawa ilalan di kampunta Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
ripan nongko katubaku anne lapang sangat mangir katinga sing angkanaya eke nang niya anturak masa di batang kadenta naki bisai lalui lasaba jikne sambayang eke nang niya antu bunga-bunga nabulikan ki Allah Ta'ala di masih kita naki dia lalu ampe bengi kalusu naki sirang bangir yallo piliman siallo sibatang nasaba sambayang bari jamaah kamami anne katuba purapiku parampir dalekan tangaseng mudah-mudahan ajari pelajaran malompo mangir katingaseng utamananya ribatan nakalengku. لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا